XMLA Nasir yauna laklaga thugai yai khairamle ngarang numidang pung 12 minute manga taba matamda Lilong Kendrada by election asida independent mire poiriba N Antas Khan gi worker singna Lilong Shawbok Mairel khulda leiba bogi mayum Slaudin apok leikidraba Ali gi yumda Mikhal Gamari leinana mipam pangthoklingai da XMLA Abdul Nasir na lusingba team ama laklaga yum amasung gari kaya yai khai thugai ramle thogdo da nupi macha amasu window glass na yama thina so open nangkhre thogdo du gamari leinana Lilong police station da XMLA Nasir amasung hakki kangbu sing adugi mathakta FIR ama lodge tawkhre hairi aduga topa pawmana China gi uphulna covid chandorpa yai yum manungda leibiu Awang Korea na makhoi gi citizen khudimakta yum manungda leina ba khangan baga loinana China da gi pairakpa kumgi oiba napu masugi uphulna leibak tuda nauna coronavirus pusilakpa yai haina section wa phongdokre Awang Korea gi official party newspaper Rodong Sinmun na phongdokhibada malemgi mafam khudimakta nauna coronavirus infection sandokhibaga loinana yellow dust adudagi section na leina ba thorang sing hena tangai phadaba lagli hairi Hariba claim aduna makha taribadi COVID desert haiba kilometer lising amag samapa lapa mafam dagi humlakba nungsitta virus adu yauduna Awang Korea da COVID-19 sandokpa yai haiduna claim tawribani malem gi oina chanariba social distancing gi chang asi meter ani oirabasu US Center for Disease Control and Prevention na phongdokpada virus adu yauba droplet singna nungsitta pung kaya hingba ngami haibasini Awang Korea ki pauche aduna makha takibada citizen singna outdoor activity sing toktuna prevention guideline sing induna makhoin mapan thokpa matamdasu mask upkadawani haibu wafam thamki hojik phawda Awang Korea da coronavirus ki confirm case amata leite harabadi claim adubu health expert singna singnaba pokli Pyongyang da ngamkhaida akanba section thorang paikhatuna laisat adu thingnabagi damak quarantine thorang paikhatpa haukrabani Hiramasi matang da tigat pasing na phongdorokpagi matungina karigumba laisat adu sandoroklabadi senmilon amasung politician gi oina tonga na tarba leibak aduda sathina amanga ta thoklagani haibasini marakasida state na salaiba KRT television na phongdokhibadadi yellow dust amasung fine dust da mangtakningai oiba masaksing haibadi heavy metals amasung pathogenic microorganisms singi marakta virus yauramba yari Miam na masagi hygiene da pungning sangduna mapandagi yumda halakpa matamda section thorang kaya paikhatgadabani maduda natana shinmi singna yumgi mapanda reconstruction site singda construction gi thabak tawroidabani haiki Awang Korea gi foreign ministry na leibak adu lakpa Russian gi embassy gi staff singda su das storm adu dagi ngak thokdaba embassy manungda leina ba khangan ki hairi aduga atopa pawmana Dilip ki mathakta defamation suit tawragani board Joint Coordinating Committee Khangabok ki Media Coordinator TIS Dilip Kumar na ngarang Imphal da nungti gi phongba pausi amadi electronic media kharada Khangabok Bazar Development Board na National Highway 102 Imphal More lambi gi nak yetta pakthokna ba honari ba sida khas len lo na pata tasilaga lupa crore marphu mari launa ba honaram le haiba pawdu yumpham yaudaba panghai da hajin bani haina Khangabok Bazar Development Board ki President TIS Ibomcha na phongdorali Hiramasi ki matang da ngasi Khangabok Bazar Board ki mihut singa pawmi singa Khangabok Bazar da unaba mada board asigi President TIS Ibomcha na hai Dilip Kumar na hariba lam hectare 8.9 mari haibadi pari tara asi Khangabok Bazar Development Board ki oina di leite loinana settlement department ki staff amatagasu lotuna basu leite lambi asi pakthokpada board asigi oina ahallaman singa thambiramba lamgi pata singi matungina haukiba sahi 2019 gi January 15 da DC Thawal da board asigi lam shokpasing schedule semgatpada yaubina haijaki adubu ASD amadi SO Thawal amadi staff singna hiram asida yamna kupna yengsinbagi mawngda lam asi land record ta khas len haina panduna leire amadi matik chaba document sing board asina puthokpa ngamdre haina aranba report DC Thawal da pisin badagi tumina lesin kibadagi makhatana director settlement amadi land record Manipur loinana DC Thawal da amuhanna khanabina ba haijaduna leiribani Thasi ki tarukta DC Thawal da tharakiba notification gi matungina lambi pakthokpada arong thongdagi Wabagai Pawbagi Shoklava Patadar Shamaga Tarani Toykan Pam Tobaga Loinana Patadar Masamasagi Pitokadava Lamgi Maman Utlava Marilenava Land Schedule Pongdokpatasu Board Asigi Oina the Yaude Hibasi Lebak Niamna Kangnarabani Khangabok Bazar dagi Wangbal Pawbuda Ladiba Khangabok Bazar Development Area da Lam Shokpagi Compensation Pibinaba Marilenava Singda Hijakibalai Adubu Hariba Compensation Adu Hojik Pawba Except Torpasu Laitri
बाजार बोर्ड नंगसी फावबदा कनागुम्बा मियोय अमतगी लमदा पता साजिंदुना सेल लौनवा होनाखिबा लेते जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी खांगबोंगना लमसिंग असिगी सेनफम लुपा क्रोर मरफु मरी लौनबा होनरमले हारिबसी बोर्ड पुमियामदा लाना उहनबा होनबनी मरमसिना बोर्ड की इज्जत छोकन बतनतना खुल लेकाई मियाम की मरकता सिंगसेप थारिबा कमिटी की कोऑर्डिनेटर टीआईएस दिलीप कुमार की मथक्ता डिफेमेशन शूट अमा थांगलगनी हाइनसु फोंगदोखी अदुगा तो पावमना डॉक्टर अमत लेत्रे सीएमओ न वाई सितुना लेरे लेंगाक ने यंगसिनबियु ऑर्गेनाइजेशन तमेंगलोंग अमसुंग नोने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिंग खौपुम हाउसोंग अमसुंग नुंगबागी पीआईसी सीआईसी सिंगी ओइना मतिक चाबा गाइनी मेडिसिन अमदे अंगांगी डॉक्टर अमता ngasi फावबा लेरक्त्रिबसी यामना लाइबक थीबनी हिरम असिदा गवर्नमेंट अखनब मियंग संबियु हाइना ngasi पाउमी सिंग उनबगी थौरम अमदा रोंगमई नागा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर की प्रेसिडेंट दाइसिएना फोंगदोखरे इम्फाल की मणिपुर प्रेस क्लब ता ऑन इनपुई स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट जेसी बरियम याउना पांगथोकिबा पाउगी मिफम अदुदा महांगना मखा ताना हाई हॉस्पिटल सिंग असिदा ऑपरेशन थिएटर की खुदोंग चाबसु मतिक चांगना लेतबा लैबोरेटरी लेरगसु टेक्नीशियन लेतबा अमदी एम्बुलेंस की गाड़ी लेरगसु ड्राइवर लेतबगी अवाटपा कयासिना एरिया असिगी मियाम हाइनिंगाई लेतना खुदोंग चादबा कया मायोगनरे हिरमसिदा हाना ममांगदसु वाकटखिबा लेख्रबनी अदुबु मतम खरा डॉक्टर थमलमलबा मतुंगदा अमुक हेक्ता मांगखिबगी थौदोकसि तोइना थोकलेबनी गवर्नमेंट की ओइना हारिबा डॉक्टर सिंग असिगी अवाटपा लेरगसु चयोल अमदा अहुमलक नत्रगा मरिरक ओइरबसु रोटेशन सिस्टम दा थमनबा तौबियु मसिता नतना मफम सिंग असिगी हॉस्पिटल खरददी स्वीपर अमदी चौकीदार लेतबा मरमना चीफ मेडिकल ऑफिसर हाइबदी सीएमओ ना स्वीपर की थबक सिंग असि मतम कयागी ममांगदगी तौदुना लागली असिगुम्बा मियोइबगी पुंसीदा यामना खुदोंग थिनिंगाई ओइरबा अवाटपा कयासी पालिबा गवर्नमेंट असिना अखनबा मियंग चंगदुना यंगसिनबियु प्रजागी अवाबसि मसक खंगबियु हाइकी महांगना मखा ताना हाई एडीसी की इलेक्शन असि नियम की मतुंगिनदी नवेंबर थाता तौफम थोकपनी नियम की मतुंगिना हारिबा थासिदा तौरगनी हाइबदा अकाइबा करिसु लेते अदुबु हौजिक ओइरिबा पेंडेमिक असिना मरम ओइरगा था तरुक अमगा सांगदोकपगी तंगाई फदबा लागलबसु ऑर्गेनाइजेशन असिना अयेकपा मत लेरोय मरम असिना मियांगी खुदोंग चागदबा येंगलगा मरी लेनबसिंगना मफम मतम लेपथोकपियु हाइबा वाफमसु महांगना अरोइबदा फोंगदोखी अदुगा तोपा पावमना तमिलनाडु बोम्बला फैक्टरी मई चाकपदा सिनमी मंगा सीख्रे अहुम सोकले ngasi numidang waram khangudana thokpa thaudo ama oina तमिलनाडु की मदुराई सिटी दा लेबा बोम्बला सफम अमा मई चाकपदा फैक्टरी अदुदा साबा लोइदुना थंबा बोम्बला सिंग पोखारकपदगी फैक्टरी अदुदा थबक सुबा सिनमी मंगा सीख्रे अदुगा अहुमना सोअपन नंख्रे हाइना एजेंसी की पाउना फोंगदोगली फायर क्रैकर फैक्टरी अदुदा थंबा साबा लोइरबा बोम्बला सिंग पोखाइबता नतना फैक्टरी अदु मई चाकपदा लेखिद्रबा सिनमी सिंगी मनुंगदा नुपी अहुम यावरी असोअपन नंगलबा वाकर सिंग अदु नतना अतै सिनमी अयाम्बा खुलै थुना फैक्टरी मनुंगदगी हई सिंगना सेंथोकपा नंगहौरे हाइना एजेंसी की पाउ अदुदा पल्ली थौदोदुना मरम ओइदुना फैक्टरी की अचौबा स्ट्रक्चर अदुसु साथीना काय अतोइ थोकपदगी नौना सागतपा दरकार ओइरे हाइना पुलिस की सोर्स पलदुना एजेंसी की पाउना हाइरी खंगौदना पोखारखिबा बोम्बला सिंग अदु लाक्लिबा दिवाली कुमैगा मरी लेनना स्टेट मनुंग अमदी मपाल अनिमक्ता कुमै असिगी ममांगदा मतम चाना थादोकपा नंगनबा चयोल अमगी मनुंगदा सेम सारगा सप्लाई तौनबा थंबनी चाक्लिबा मई अदुसु श्री बिली पुथुर अमदी बिरुधु नगरदा स्टेशन तौबा फायर सर्विस यूनिट की पर्सनल सिंग थोमजिलक्तुना मुथनबा होनरी हाइना पुलिसना फोंगदोखरे मरकसिदा डीएमके की प्रेसिडेंट एमके स्टेलिन लाइबक थीबा थौदोक अदुदा लेखिद्रबा मियोइसिंगी मफमदा थमोइ सोकना अवाबा फोंदोखिबगा लोइनना इमुंग अदुगी मियोइसिंगदा कंपेंसेशन पीनबा दाबी तौखरे फायर वर्क फैक्टरी सिंगदा सरकारना सेक्शन थौरांग लौखनबसु तक्सिनखी हाइरी अरोबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो येंबिरिबो खुदिंगमपु थागचरी।